Dobro jutro. Jaz sem si glih v prvi naredila, počasi bom šla na sprehod. Včeraj sem vam pokazala one nohte. Ful so, pač, tako res zaenkrat na uporabo. Niso, so že oni, ko imajo lepilo gor in se tako malo pač odstopajo od naravnega nohta in izgleda ful grdo. Ampak to bom samo za en video. Nočem zdaj iti ful neki pregloboko, ker ne vem, pač ful se mi lušta snemati ASMR. Jaz sem to delala, moj prvi ASMR video, ko sem ga posnela pa objavila na en kanal, ko skoraj noben ne ve o njem, 9 let nazaj. Kako leto dve nazaj sem pa dobila priložnost, da za eno aplikacijo snemam ASMR Tingles. In ja, zdaj že tako dolgo nisem tega delala, da malo pogrešam in sem rekla, da bom šla malo v naravo posnet ASMR, pa bom pač imela shranjene te videe, ko bom ready, pa ko bom lahko, jih bom objavila, tako da zato bom nohte. Po mojem sem šla v Primark malo nohtov kupiti, sem tisti so prav na lepilo, bom videla. Itak nočem skozi imeti nohtov, ker ne morem igrati ukulele, ker me pač ful motijo, pa ne vem, in se zdi, da me nohti ne paše, da nisem oseba, da bi imela nohte. Tako da ja, zdaj se oblečem, čakam, da me še na WC pritisne, ker sem glih pila čaj, pa bom ziher mogla iti lulat, tako da bom to počakala, pol grem ob vodi, tam pa bom tam posnela. Mogoče kak mini klip dodam. Pol je plan, da nekaj pojem in grem v fitness. Noge so dan, se ne veselim, ampak je treba. Čisto v stilu. No, nekaj sem posnela, zdaj me pa lulat, pa nazaj moram iti. Tela grem pol fitness. Malo je bilo enih awkward trenutkov. Kak folk proti prišel me videl. Pa ti nohti si kar nekaj takoj gredo, tako da sem si jih mogla skozi popravljati. Je pa res, da ti ne to, pač ti ne uniči nohta, ampak ja, ni glih uporabno. Če sediš in delaš nič, je uporabno. Tako da grem zdaj nazaj. Ura je 3, tako da si bom kar zdaj naredila že kosilo. Riž sem že prej skuhala, skuham še ohrovt in v airfryer bom probala dati kurje tace. Evo, piščančje kračice, 2 bom dala, 2 bom pa dala nazaj v zmrzovalnik. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along, I'll be your ride. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. This or that, getting drunk on whiskey on a Tuesday night. A drinking red wine by an open fire, make love or fight. This or that. This or that, evenings on the train or catch a morning flight. Enjoying dinner until midnight, or bed by night. This or I wanna see it all. Find the northern lights, see the stars in the open wild. Catch a glimpse of Panama, we don't need a map. I'll let you know when we've arrived, yeah. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. This or that, getting drunk on whiskey on a Tuesday night. Or drinking red wine by an open fire, make love or fight. This or that. Ok, 20 minut je mimo, probala bom za vsak slučaj, če je. 74 stopinj mora biti. To je 83, tako da good. Še tu provat. 85, ja, super. Še tu. To je še več, ok. Cool. Tem, ko se ohrovt kuha, sem se odločila, da si naredim kavo v tem French pressu, ko sem ga kupila za, mislila, da sem ga kupila za, za peniti mleko. Mislim se da, tako da 2 v enem, ampak bi rada probala enkrat narediti kavo. In sicer, podobno se naredi, mislim, ko nek način filter kave, daš kavnet, vodo, imaš več možnosti, ko boš kavna zrna zmlel, ko boš dal kaj proti vodi in tako naprej, tako da ja, jaz bom kar tak na oko nekaj naredila. Evenings on the train or catch a morning flight.
Čakamo 4 minute in pol lahko stisnemo. Just be brave and come along. I wanna do it all, this or that. Getting drunk on whiskey on a Tuesday night, or drinking red wine by an open fire. Make love or fight, this or that. This or that. Sladica, ful malo sladoleda z malo čokoladnim prelivom in grozdja. Evo so se odprli, kako so lepi. Kavo sem si naredila. Zdaj sem se pa odločila, da bom malo risala in to z barvicami, ker nisem že 100 let. Kaj bo izpadlo, tukaj imam eno slikico, kjer bi rada naredila, ampak ja, to ne bo zdaj tako hitro narejeno, ampak nek začetek je. Jaz sem si naredila tak čopek na vrhu glave, da bom malo drugačen, sem imela sem lase dol, pa make-up sem si naredila, sonce mi fajn sije, tako da ja, pijem kavico. Mislim, še 1 uro do streama, nama bi kar prej začela. V bistvu si moram hrano pripraviti. Ne vem, dan sem že drugič to maskaro uporabila, pa se mi ne zdi nič drugačno od te, mogoče celo ta malo boljša, ne vem. Tako dosti podobni sta, tako da, ja, to je vse, kar lahko povem. Ok, jaz sem pripravljena, pojem še, skico imam tu, barvice. Hej! Tako da, ja, se vidimo pol, če bom še živa, še ne preveč utrujena. Evo, koncem, šmorna se mi lušta. Redko kdaj se mi kaj sladkega lušta in zdaj se mi in bom šmorni jedla, tako da gremo ga narediti. Nazadnje, ko smo se videli, sem jedla, ampak zdaj je že več kot 4 ure mimo, odkar sem jedla, tako da. Dobro jutro. Montira se, dežuje se, ne, sej ne, mislim, dežuje. Po ne vem, kolkem cajtu imamo dež, končno, vse fajn, super. Najbolj se veselim, da mi avto upara, ker je bil ful prašen. Jaz ne dan glih neki ful na pranje avta, čiščenje avta. Dan sem fraj, pač nimam streama in razmišljam, da bi šla v Ikejo po ene žlice, ko sem že nekaj omenjala. Evo, situacija je taka, jaz kuham piščanca. Dala sem to začimtniti, ker bom to pol uporabila kot jušno osnovo. Malo sem si ga pa narezala za juho pol, ampak moram iti v trgovino po zelenjavo, ker nimam jušne zelenjave. Tako da najprej bom naredila natrganega piščanca v omaki. Tu imam še ohrovt od včeraj, ga grejem. Riž imam, tako da v bistvu samo naredim natrganega piščanca. Eno omako bomo izbrali, po moje ono temno. Ali bi to... bom videla, po moje bom ta temno, samo jo moram najti nekje. Hey darling, can I tell you what's
what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand? Malo mi je razpotegnalo plastiko, prevročala juha je še bila. Upsi! Hey darling, I love it when it's me and you, on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Evo, jaz se malo pozno spravljamo doma, celo ne dežuje, jaz mislila, da bo lilo, pač je šel dež, ampak ni bilo zdaj recimo sploh ne gre, tako da je pa še vedno oblačno. Torej, mislila sem, da se bom prej spravila doma in bom šla najprej v fitness, pa pol v Ikejo, ampak sem pozabila, da moram narediti sličico za video, thumbnail, naslov in reklame zrihtati in pa se je malo zavleklo, tako da grem zdaj najprej v Ikejo, ker je v 8 zaprejo, da grem pol lepo v miru v fitness, da si vzam cajt, kakor ga hočem, tako da ja, nima. Razmišljam, če bi šla po kavo, ker se mi zdi, da bi zdaj mogla dobiti eno gratis, če se ne motim. Ne vem, koliko me vidite. Nisem si šla po ledeno kavo, ampak to premium, ko je ista, samo da ni ledena. Zdaj pa v Ikejo sem že šla, v Hofer še moram iti. Pa mogla sem nekaj v videu popraviti. Tako da zdaj čakam, da se obdela in ga loadam nazaj. Nazaj sem, Hofer Hall. Kumare, moj najljubši sendvič iz Hofra, ene salamike, ta kruh z začimbami in česnom, zato ker bom juho imela. Malo sem si zalogo žemljic naredila, krompir sem kupila, zeleno mlado čebulo, eno koruzno štručko, je že dolgo nisem, ene nektarine, jušno zelenjavo, čebulo, mozzarella sir nariban in ja, to je to. Zdaj vam pa še pokažem Ikejo. Ok, Ikeja. Ni toliko stvari, ampak dajmo. V bistvu šla sem zaradi teh žlic. Kot sem rekla, mislim, da so 4 tu na take dolge žlice. Bolj sem videla te mini klešče, pa sem rekla, bom jih vzela, ko ful rada obračam, pa tako delam s temi in te so malo drugačne, ko jih imam pač manjše so za kakšne druge stvari. Vzela sem si te organizatorje, ker jih imam vedno premalo za kaj. In pol sem kupila to lučko na senzor, za ponoči, ko grem na WC, se vedno lovim, pa ja. Pol sem kupila te 3 vaze, ena bo za mamo, ker ji moram še, v bistvu za materinski dan bom rože kupila, pa bom vazo še zraven prinesla. To bo za mene vaza, ker ful mi je všeč, pa tek evro pa pol je sem bila, ampak je ful, no, ful mi je lepa. Pol sem pa še to kupila za v bistvu te umetne rože, tako malo za bolj spomladansko dekoracijo, to bo šlo sem. Tu bo pa za sveže rože. Pol sem eno tudi pravo rožo kupila, oziroma tako zeleno rožo, bom rekla, ne vem še, kam jo bom dala, ampak mi je bila ful lepa. Pa zgleda mi taka, da jih ne bi mogla hitro ubiti. Pol sem kupila ta pladenj za pito, ker bi ful rada enkrat pito naredila. Se mi zdi, da je glih prav, da ni tak prevelik, tako da. Pol sem pa kupila te, to je kar konkretno, tak lesena dila je, pa ima gor te šalčke za omake ali pa za kakšne solate, za na mizo. Ja, to je to. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you.
just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. I hope it never ends. Let's being more than friends. Yeah. You know I'm here to stay every single day. Yeah. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, I can't believe you love me. Oh, I just feel so lucky. Oh, still can't believe you love me. Falling into your arms, dancing up in the. Tukaj je zaključujem vlog, glih sem ga zmontirala in hočem reči hvala za vso podporo. Ful vas je takih, ko še niste naročeni, pa gledate v bistvu več kot onih, ko je naročenih. Tako da, če še kdo ni, pa če uživa v mojih videih, naroči, lahko si tudi zvonček vklopiš, zato da ne zamudiš mojega videa. In ja, lajki ta video, s tem mi tudi pomagaš, lahko kaj komentiraš. Hvala in se vidimo drug teden, čau! Missing someone